Nah, salilingon di pasahat pamarenta dotano nipungan masyarakat adat di Bataraja, tu PT TPL. Bolakna hira 700 hektar di Desa Bonandolo Huta Tinggi, Kecamatan Paramonangan, Kabupaten Tapanuli Utara. Nungahea dipangido pinopar ni Opu de Bataraja tano itu pamareta. Alai Rodi Sadario, dang marna di paula pamareta tano itu pinopar ni Opu de Bataraja. Topet di hari Selasa tanggal 17 Agustus nasalpu, ima hari hamonangan ni bangsa Indonesia. Di Batu Papinopar ni Opu di Bataraja do ulah no pacar panjongjong bendera di atas ni tano parkara, ima tano adat ni nasi dan pinasa ni pamareta tu PT TPL. Ulah no pacara panjongjong bendera oda kola laho marningot hari hamonangan ni bangsa onsiam panjaja. Kami masyarakat desa Bonandolo Huta Tinggi sangat menjunjung nilai NKRI Pak.